anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu mistress again nido karege mwerei wito wa Just Kenya official YouTube channel. Mwenoge makidataga shangazi zu ndani ya chai ya moto show. Na leo tuga mahanika tukamanika. Na negokeire goko negokorwo atiriri he thiko stare nyingi ugo muno he ka video gakoretwo karakorirwo ka leak ka mutumia wa Baha. Ndiraria munduge ndiraria Georgina Njenga wa Baha. Georgina Njenga wa Baha uria ka video gake ka atagirire ugakorwo gagitukinyira ni tondu ni ka video ataya tungiuga atia ka video gake akariagirire kuonera na ku thiini ni karakorirwo gakileak ngende-ini cio kinyaniria, yani ka video gake ga private part, that is maundu matagirwo gutukiona ka video ka mwiri wake kawe tikega reke tuge nigukorwo ti wega gakorwo gekinyanira ngende-ini cio kinyaniria. Na ndirakikwira atiriri anduri tutire tubagwagwo mweno wa gukorwo tugikumenyithia maria mothe marakorwo makihanika ngende-ini cio kinyaniria. Nigukorwo mundu ogwitwo mwanekani munene ogwitwo Mother Mwihaki Hinga okiteriri ati ogakuheana advice mutikariganirwo ni akoragwo akimanika kumanika nie ndikoma gweta ni igananikite no nigwenda nguthomere mwirori wito wa Just Kenya official YouTube channel, nguthomere ka caption karia koretwo akiandika thiini wa Facebook account yake auga atiriri Dear Georgina Njenga wa Baha, ingia studio ingia studio ingia studio toa wimbo Ask the Expert. Ingia studio toa wimbo Ask the Expert. Ocio ne Mother Mwihaki Hinga agoretwo netaka tuge netaka advice kawendi mwega karia nakorwo akira Georgina wa Bahati ati aigire studio arute roibo orie the expert andu aria makurereire mwena icio. Mwirari wito wa Just Kenya official YouTube channel ni gukorwo gitirira ha mohoro-ini maito maria marakorwo magitukinyanira thaici ngende-ini cito cio kinyaniria. Ni makinanagia makajeta the Kikuyu mistress kana shangazi zu ndani ya chai ya moto show thiini wa Kikuyu News.